Ngayong hapon, how to be an encourager. How to be an encourager. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 11. Okay. The Bible says, and I read from the Ilocano, Gapuna, agliliniwan liwa kayo iti maysa ken maysa. Kedak pipin na bileg kayo, kas aramiden yumet. Let us pray. 2 weeks and apo nga may kaskasaba dito series of lesson may panggep ti biag ni Barnabas. Ngay suna ket maysa nga great encourager. Nga dayto apo riniing naman ti puso iti daduma kada kami no dikit di amin kami. Nga nakita mi apo Dios nga da kami gayam ket naayaban. Nga agiin encourage iti pamati ti tunggal maysa. Kadapo Dios, sapay kuma, takas pinangtignay mo digiti puso mi, in commit mi ti biag mi apo, ket kinunami ken ka, apo, iti anyaman na wagas mo nga panangusar kadakam nga agbalin nga encouragement, willing kami nga paaramat. Kada ita apo nga kararag mi ken ka, I pray tunggal maysa kas ti prayer na. Dayta nga prayer apo, at dayta nga lesson nga mangtulong kada kami, mangted apo iti biblical wisdom, no kasano nga ti biag mi, agbalin nga encouragement. Hami kaya ti agbalin nga discouragement, when no pakaitibkulan, nga da kami ti kasla pakaitublakan nga digiti young in the faith, ket kaisu apo ti mang pakaitibkulan da apo Diyos. Kayat mi nga ti biag mi, agserbi nga inspiration iti pambati. Kadagiti sumarsaruno kada kami apo Diyos. Pakawanan na kami tano daduma, telang biag mi ti mapanunot mi kan makita mi, ket di mi makita apo Diyos, nga dadagayam, kakabsat kan tattao, nga hala kumit kita kada kami, ngem makasapul pay iti panulong. So Lord, help your servant, in Jesus' name, Amen. You may be seated. How to be an encourager. Makita tayo kadeti nga passage. May sa isuna kakabsat nga bilin. Instruction. Ket gapot isuna ket may sa nga bilin wenno instruction. Ammom no ti mestra ket agisuro at dantumot iti exam. Di exam, ijay nanto nga marukod, no anyat na adal mo, kadeti insuro na. Datayo, ti final exam tayo kakabsat, aming nga dati rabaw ti dagagat tests kanya tayo. Ngem ti final exam ket ijay to langit. Oral exam, kala oral exam ti arig na. Nga sungbatan tayo ti apo, may papan kadagiti instruction wenno bilin na kada tayo. Ket ti maysa ditoy, iso deti ministry of encouragement. One of the questions that will be raised in heaven would be this question. In any way, in any form. But definitely, lalabas ito sa ating accounting day in heaven. Tuno sumangot tayo ti apo. Kung nanto ti apo ken ka, blinesan ka, tinulungan ka, sinong batak dagiti karkararag mo, tingarod sa ludsudat ken ka, sinuda dagiti tao nga na ministeryam iti encouragement. Sinuda dagiti tao nga na-encourage mo. Because this is a command from the Lord. Not only to the pastor or to the visitation workers and church staff. No dikat ko na nagat agliliniwan liwa kayo iti tunggal maysa. It is our duty to comfort and encourage one another. Because this is now the end lesson, 2 weeks deti nga lesson tayon, ket pa-check iti amin na pusok, babaan ka digiti preaching, kanuray digiti insight ko nga kaslang examples kung testimonies, nga na-encourage ti puso yo, ngagbalin mo't nga encourager. Kadeti lawas, in response to this message of the Lord, adda kadi kabsat ti apo nga in-encourage mo, adda kadi unsaved nga kinasarita muno inikam ti trucks ket
in-encourage mo isuna iti pamati nga maamamuna ni Kristo kas manubot ken mangisalakan. Have you encouraged somebody this week? Pastor, you don't know my life. I need encouragement. Yes, we all need encouragement. I need your encouragement. You need my encouragement. But it is not only one way nga si kalang kansiyak ti makasabot encouragement. We must also encourage others. So if you're going to be an encourager, there are 8 instructions, 8 important instructions that you need to know and learn to be a good and effective encourager. Number 1, aim to mature in the Word of God. Pagbalinan tayo kung mga goal, iti pa nag-grow tayo kadagiti sasao iti Apo. The source of encouragement is the Word of God. Dito sa uti Apo, ti paggapuan, iti amin nga encouragement nga kasapulan tayo. And then we need to be furnished for this good work. Meaning to say, dito sa uti Apo, iso iti mang-equip ti biyag tayo, dahil maadal tayo, kan ma-experience tayo, iti biyag tayo, no kasano nga ti Word of God, naging applicable, iti biyag tayo, di tayo amo nga dahil gayam ti usaran tumot ti Apo, nga mabalintay nga i-minister iti sabali nga tao. Because if you're going to be an encourager, specifically sa usaping Christian life, kasi laglagi po tayo kakabsat na deti context no kasto yung preaching agad Christian life ang pinag-uusapan natin lagi. Regardless of what you are and what you have in life. Usaping Christian life. Pagdating sa Christian life, when we talk about the ministry of encouragement, ti goal na nga kanayon deto katapnon DJ tao nga reach outon tayo kat ma-develop wano umunag kumamot iti pamati na ti Apo, manginanama iti Apo, grow. That is the meaning of encouragement. Hikayatin, patatagin ang loob. So, if I am going to do the ministry of encouragement, like encourage sa kuma ni Brother Rex, anat maitod kong encouragement, maipapan iti pamati, nuhanak mo't nga imuneg, iti pamati iti sao iti Apo. Iso nga, no ti heart mo, you want to be an encourager, you must learn the Word of God, and the Word of God must be applicable, kaya nga sa applicable ti Word of God ti biyag tayo, nga masapol nga mai-apply tayo, mai-practice tayo ti biyag tayo, di kiti sasao iti Apo. Okay? Now, aim to mature in the Word of God. So, agi-grow tayo mo't lang ti sa uti Apo kakabsat. Number 2, assist others in their time of need. Dito number 3, nagpatinggan tayo di Wednesday night. Okay? Assist others in their time of need. Reach out. Kat, in-share ko, may ikatlo nga pa nang i-share ko dito, but just to inspire you kakabsat, ayan. Because, kasapulan nga madaan tayo't idea. Oh, katunurabi adan tumanan mapan umyan yan da Mrs. Acacio. Oh, tayo di na amuak, deti lawas si tayo 3 nights nga awan gayam kadwa na nga maturog. So, kaskabsat iti Apo no da kayo kat na amuan nyo dayjay. Iso nga ti may isa kakabsat nga ikwak ka da kayo, no, dakad maamuan nyo nga kakabsat nga kasapulang kat ibagayo yan ti pastor. Ibagayo kakabsat. Tapnon ti kasta kat no adaway na nga matulungan tayo kat matulungan tayo kuman. We want to be an encouragement kadagiti kakabsat iti Apo. So when I learned nga 3 nights kat awang kadwana, so I responded kat kunak, okay Rohel, mangi-schedule ka iti duwa nga espya.
Duha kadagiti workers tayo nga mapan, mangkuyog ni Ma'am Acacio ti every night. So, no rabi kat may kapato na ya. May kapat to nga rabiin. Sino naki-schedule no rabi Ni Edward kini Benjamin. Oo. Talagang paborito na ni Edward ni Ma'am Acacio eh. Nalaing gayam nga agluto tayo taga Claveria, pastor kunana. Nalaing pa nga mangan ma'am kunakmat. Oo. Pero kada kayo nga brethren, baka kayat yumot ti mapan umyan, tapno ma-replacean mo because our workers, we have a lot of schedules in the church. Ngem, siyempre, kasapulan nakakabsat ti assistant. So, somebody has to go, nga mangkuy kingkwana at night, gawid mo't lang iti bigat. Kakabsat, aging gana nga, danton iti kadwana by the grace of God. Kat madaydayaw ti Apo. Elderly, widow, siyempre awan iti kadwana, so kasano pa nagplastar na. Isipin mo na lang yun, di ba? Oo. So these are members nga dapat kita. Isong ay di Sunday afternoon, noong pa akong kuryente kat nagpreach sa kanyayo, inlanad ko, dagiti dapat nga maadresan. Kat kita nyo, nag-arise ti need that week. Wala sa aking mind. So kung nakarod ka kayo, dagiti preaching kat prophetical eh. Inlanad ko, dagiti tattao nga makasapol iti ministry of encouragement. Sa nga pulon sa dede? 10 people who need our ministry of encouragement. Ti mesa ijay kat the elderly and the widow. Kat eksakto kakabsat. So, of the 10 people who need the ministry of encouragement, at dada ka din na-encourage tayo ita nga lawas. Kat praise God, no, naaramat na tayo ti Apo, nagragsak ka ita nga mang dingag dito preaching ako na mananam ko ti sampit dito preaching kasi naaramat na ti Apo nga nag-encourage. Sa bali kakabsat. Kasi dito ikot ni ministry of encouragement. Di kalman ko nakat, House of Lydia. Asapon na kanti palda je ipag ni Carlo. Kat praise God. Kung ni Sister May, yan at address na pastor. Di taman tinapintas nga sa ludsod nga sigod. Di not ba, di mismo nga balida, income to kong Brother Rex. Talagang, Brother Rex, intang ko na sigod, king ka siguro, aya. Imanay mo't lang tipalda, sister. Amen. Praise the Lord. Sakto. Kat nakaumay iti bigatan kakabsat. That is encouragement. Deje ammum nga kasla isot makaigawid nga napakaayan iti church, tulungam. Kat no tinulungam kat dila ta umay, akat sabali nga istorya di jayan. Ngem no, ammum nga adab makaigapo nga na makaumay, kat inasistaram kat nakaumay kakabsat, you just don't know, no, grown to di tao, kat dakkel ti pasat mo di biyag na. Dahita kakabsat ti kitan, iso nga kunak kada kayo, diyo ka di kayat, nga ti reason nga pang prosperan ti Apo kun ka, kat gaputa ti pusom, generous nga administer iti encouragement ti sabali nga tao. Aman, kunak iti bigat iti lawag, no daytoy ti ministry nga may nga pokosan tayo kakabsat, nga kitaan tayo ti pakatulungan tayo ti sabali nga tao, ti Apo kitaan ng tumot iti pagkasapulam. The Lord will surely look after your need. That is the principle of generosity. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men put into your bosom. The Lord knows your need, and He will also use others to minister to your need. Because ti goal ti pusom, kayat mo ti maka-minister iti need, iti sabali nga tao. Iso nga alaga kabsat, nang runa kadate nga nabaybayag ti pamati, hang kamot siguro narigat nga kasarita tayo na tayo ti Apo may panggap ka dito nga banag. Ti next itata kakabsat, DJ kabsat ni Carlo, numampay ni Carlo, member tayo dito church nga awang kas dete sabali kumat mang follow up. So, men, hang kumanga kadigiti word, no need nga kadigiti staff tayo. Men, somebody should go and follow up. Anat nagan ni ading mo? Ni Elimar. At da iti bigat nagmayat ti pa nagdingag na. At da kumamen nga mapan mang follow up king kuana. This week. So I'm looking forward nga dag-respond kada tayo, kat kuna tayo pastor, inak follow upan ni Brother Elimar.
Kat maki-communicate kay Nukwan, kini Brother Carlo, no nat schedule na kasi everyday damot nga rumor saya, mapandagla ko Nukwa. Oh, so dapat adamapan mang follow up. Kat no napan yung finalo up ni Elimar, irapin yung mutin nga bisitahan, di kakabsat ni Erwin. Kahit mamantay Ma'am Erwin. Ayan. Ni Angie Vic, ni itakat nga gigyan ni Melvin. Iti J not ba? Oh. Somebody should go and follow up. Sayang di gito yung kakabsat. Nagsa-Sunday school dati church, ngam sometime adda pa nakaiwawala ang kakabsat ngem no adda agkaroon ti puso nga mangakay. Kadigito ikat madadagsanan kat kunana akayak man digito nga kakabsat. Akat di mo lang amo kakabsat no ripe time kanyadan, naluuman nga tiyempo. Nga maakay dan, awan laeng itimapan mang bisita kadakwadan. So, digito'y medyo mas younger siguro. If you have time and you have the opportunity, kakabsat, assist others in their time of need. Kat ni Edward, praise the Lord, napanabinisita, digito'y young people tayo jay kaawakan kan madiladig. Kat maragsakan ak dete impose na nga picture itay. Kakabsat, kunana kanyak idikalman, ti suggestion ko pastor kat kwa kunana kasi digito'y members tayo dito syempre hana amin kat adal allowances na ti kwa di ngamin kat handa nga maka-answer ka dito DOC ti discipleship tayo so di ko na ipaprint mo latan tayong kaidanon kasla modular gagangay nga kastang tumot ti pa nagbasan i-print tayo dito lesson inka i-deliveran anseran da sa mo tumapan alaan tapno lang ti kastaket kwa aganser daket agroda iti word of God. Oh, tapos ko na daket awang amin ti allowance mi brother. Manukad ti pagload ti kwa kun nagket 50 pesos kano. Adapay prayer meeting na jay nga pa nagbuyang. Wan manuda no innem ala duala nga cellphone ti loadan ta jay ta makibuya da aminen. So dada nagbuya itay kakabsat. Ket di kita somebody ket mapanunot mo nga talaga nga kasanuda nga takasano pa nagdingeg damot ti sa uti apo. Ammom kakabsat once in a while, tulo padasam ti tumulong ti problema ti sabali nga tao, malipatam ta problema. Malag-anan tariknam, tapno hala di problema ti makitkitam. Hala nga di kita parikot mo, ti pakadagdag sanan tariknam. You reach out to people. Rumuhar ka from the confines. Hala kat quarantine, kwa itatagabsat with all the precautionary measures, but get out from the confinement of your own self. Try to reach out to others, kabsat. If there is any way, tawag, text, or what, but try to reach out. At makitam kakabsat, iti panang comfort ti apo king ka, kas panang comfort mo iti sabali nga tao. Amen? So, deta kakabsat, brotherly kindness. That is how we will survive and thrive as a church. Nasayat no, dada kakabagyan nga makatulong kada tayo, kat dapat, nasayat no dada kakaruba nga maka-assistar kada tayo ket dapat lang ngem mas dapat pay nga datay nga kakabsat ti apo ti makapagsisin nakit ken makapagsisin naranay as brothers and sisters in Christ. Assist others in their time of need. So, let me pause for a while. Sino ti ammom nga tao wenno kabsat nga mabalin mo nga maministeran? The person that pops in your mind. Sino nga kakabsat? Think for a while. Kita nyo kabsat, sino dagiti members nga hanti makitkita unay ditoy? Kat ko na tayo, pastor, no, dumangamin kat no mapangkag-reach out kat, adamat dagiti likliklikan na ka, kada hanakapay kahit nga sangwan, alahan isot pa kaupayam. At least you do your part nga ag-reach out ka dagiti tao. You try to encourage them. Ano isot pa kaupayan tayo dayjay nga banad. Okay? So, who is the person that pops in your mind right now? That you could be a blessing. Kuha ni Pastor John. Oh, ni Mrs. na House of Lydia, ni Cyrus, in comment na just right now, pa. Oh, in comment ni Brother Cyrus, just right now, pakibisita yung mamut ni bagat ko. Dadjay kabulalaan. Kan ni Father na-experience kakabsat ni Father na from dialysis. Kat permit ragsak na kakabsat. Nga ni Father na kat saanan nga ag-dialysis. At ako nakingkwa na, hindi kat, Cyrus, bale, day talat ibang banno gamton, nga agop-ubra, day pag-dialysis ni Father mo. Huwag nga rod, pastor ko na, nagat ka lang maupay, di panunot na.
ngem idinaamuan na nga hanan nga dialysis ket tineksan nak nga dagdagos ket nag-thank you ti prayer tayo as a church. So ako nakingkwa na, isipin mo na lang, bawat trabaho mo every month, nakaskas daw nga savings detan, Cyrus, tanong ko makakuha ka, bilbilangam latawan deta, mapugpugamin ko madeta. But you know, the Lord's been good. So di dyan, nag-request somebody should go and visit the wife ni Brother Cyrus, iraman pa ni Father Nan. Leslie Cadiz. Health workers. So please add here, no? Yan at ayan na, dito medical center, dito yan ti RHU tayo. Okay, so we will include here Leslie Ramos Cadiz. Maybe she is watching right now. When? Idi younger days na, umay dito church idi, ngam tata agubra di RHU. Yeah. Ni konsehal, siguro ako na ba, ni konsehal. Oo. Kasinsin na. Okay. So we will be including her sa ating prayer list. Kat one of these days, hala nga live stream nga maka-join iti service, mabalin nga physically, makaumay tumot makigimong. Siyempre, adupay digiti kailangan nga bambana kada siyempre kat na COVID-19. So let's pray for her. So, if you look at it, there are a lot of opportunities to minister, kakabsat. Okay? Now, so number 3. Okay? By the way, agyaman akmat iti ministering spirit, especially digiti pastors tayo kat apo, mariknak mat ti panang suportada iti senior pastor. Kakabsat. Kat what a blessing. Dakkel nga comfort, ken dakkel nga lag-an ti pusok, nga daman digiti needs nga agaray iti family kat adada nga makakita kat they are very supportive by the grace of God to help meet those needs of the senior pastor. So may the Lord continue to bless them. Number 3, pray for the right word to say. Deti nga minti kadaklan nga kaslang kuano ka marigatan jak kawang pa nagbisita pastor ta jak amuti ibagbagak. Okay? Pray for the right word to say. Si kakararag ka lang. Speak words of encouragement. Nakita tayo DJ Proverbs nga DJ maitutup. Di ko na word in season. Anak ko na DJ Proverbs 12:25. Okay? Proverbs chapter 12 verse number 25. Oh, how good is it? A word. Kanate ko nanan. Ayan. Heaviness in the heart of men maketh it stoop, but a good word maketh it glad. So kitaan tayo nga dagiti words tayo kat saan nga makapatay ti espiritu. No di kat mangted biag. Ala. Dijay ti kitaan nyo kakabsat every day. Kunam apo, pagbalinem nga dagiti mayas ngaw tingiwat ko kat sana makapatay ti espiritu. No di kat makaited iti biag. Makaparegta, makapa-encourage. Okay? So speak words of encouragement. Usaron tayo ti sa uti apo to comfort, to plant hope, and inspire obedience in their hearts. Now, kasano nga rod, pastor? Di ba take note kayo kakabsat? At dadita, digiti mabalin nyo nga isarita ka digiti, encourage sun tayo nukwa. At da ka digita in take note yo. So nga, review lang pag may time. Review pag may time ko nata. Review lang. Adda ka dagiti hamo kailangan ti ag-conceptualize anang tat baro nga ibagak no. No balikam dagiti amin na preaching kasi deti pulpit ministry is a counseling ministry. The problems that need to be addressed are oftentimes solved through the preaching of the Word of God. Numan pa'y adda digiti personal counseling because adda digiti naununeg nga details nga kayat nga pakalawlawagan. But generally speaking, all issues of life are already addressed in the pulpit ministry. So mo kailangan ti conceptualize ti baro nga ibagam. You just need to review and review and review
And at the moment nga kasapulam ti ibaga, anat ko na ni Jesus Christ kadagiti disipulo, the Holy Spirit will put the words in your mind. Tulungan na ka, ipalagip ng tuking ka ti Holy Spirit, digiti dapat nga ibagam nga sa utiapo. So let us use the Word of God. Awan sa bali nga kasayaatan, nga ibaga tayo kakabsat, no direto adda iti sa utiapo. Mong brad, ti kunana ti Biblia, kat kastoy. Alaha nga dete preachan kang naka-encourage ngamin kanyak dete nga sa utiapo, kat barang maka-encourage mo't keng ka. O, di ba kakabsat? Psalms 119 verse 49 and 50. Psalms 119 verse number 49. Okay? Basag ti Ilocano, kabsat, kat kastoy ti ko natin na santuan nga surat. Psalms 119 verses 49 and 50. Laglagipem ti saom ito'y adipen mo. May sa akararag deto, kasarsarita na ti Apo. Gaputa isuda iti pananginanamak. Remember thy word unto thy servant upon which thou hast caused me to hope. So anat mangted ti rason iti tao nga manginanama. Dagiti sa utiapo. Dahito iti liwliwak. Iti ladingit ko. Tati saom ket pinagbiagnak. Imagine mo, DJ roll ti word of God. It gives hope. It comforts. It revives. Detimot lang mismo nga sa utiapo. Iti angkla ti inanaman, iso iti makaited, iti pakalag-anan, tiriknagan panunot, ken isumot ti mang paregta, kadagiti agkapkapoy, kadagiti aglamlamiis, the Word of God brings revival. Iso nga, when you speak to people and try to encourage them, usaram ti sa utiapo. Simple lang met kakabsat, digiti issues nga addressam no agbisbisita ka ka. Ti may nga balunum lata, basta tandaan naman ito, balunum lata ta Matthew 6.33, mausar mo aka na yun dito ti amin na bisbisitaam. Matthew 6.33. Diba, nagbisita kat nyo believer, amom sister, pero may nga dakil nga encourage, may kanyak dito Matthew 6.33. Diba, nakadumot nga asikaswan tayo, diba? Nakadunga mula nga sibugan tayo, di ngamin. Ado nga malabaan kan ado nga cactus. Oo. Ngem amom pampandaga kang kanayon nakasarsarita ti Apo dati Matthew 6:33. Uremot dati ngamen. Amok nga ado digiti kumikom tayo, brother. Kastamot kanyak ngem by the grace of God talaga nga awan ado nga may kabesak ti Bible ngem detoy lang may sakakaiso na nga may kabesak malaksit ti John 3:16. Ngem nagdakkel iti inaramid na ti biag ko, binaliwan at priorities ko kat nakita, ngayon muna gag iti spiritual life just because of this verse. Matthew 6:33. Encourage them about priority. Oh, amen? Uri nabayag nga miyembro no daddo, magat malipatan na pa'y priority na. Uno, mabaybayan na iti spiritual priority. So, Matthew 6:33. Oh, nakita yung kakabsad? Another verse nga kanayon mga balunan, Romans 8:28. Very applicable. Amin. Kabsad. Nagbisbisita at, dati kita kastoy, karkararag mo, kastoy. So, tulungak no kaida, anak, sakit you, brad, sister, kastoy. O, alakit, da nakita yung nga doktor, siyempre, asistaram, gaidam. Practically, tapno ma-addressan, di, problema na. So, sinot doktor nga nakwayon, gari ka tatawagak man ni kastoy. Tita, mo yung nga doktor, kastoy. Inkay ito padasan. Sino nag-second opinion na mga ganon-ganon. Those are practical things. But, hamo nga panawan jay tao nga day lang tinaibatim ken kuana. Masapol nga da naibatim ken kuana nga pampanunuto namot nga ala words come to words. Napindas ta imbaga dede kabsat nga adalat ta purpose ti Apo, all things work together for good. Di ka jay panunot jay tao mawayaan kakabsat gapo ka jay naibatim. Nagsimple deta Romans 8:28. Di kita kakabsat. Those two verses, umanay deta nga kwa, balunong nga mapan agbisita kan ag-encourage iti Kristiyano. Matthew 6:33, Romans 8:28. May sapay, deta Philippians 4:6 and 7. Uno Jeremiah 33:3, about prayer. Deta kakabsat, encourage people about prayer. Simple lang,
Han nga ado kakabsat iti dapat, you don't need to be 4 years in the Bible college, tapno maaramid mo ito. Just those 3 verses, maka-encourage kan kakabsat ti sabali nga tao. Jeremiah 33:3. Ako na, brad, tinaminsan nagundawi kat impress ni Pastor, Jeremiah, adain kwa na pa iti Ephesians, mas dimkot kanyak di Jeremiah 33:3. Call unto me, I will answer, then show the great kat. Nanipo di. Ti prayer life ko katahan nga dete, kas lang dati nga tilekarkarar ko, Lord, giyamang kami, sunam ti taraon mi, talagang nasursurok nga ikararag, uray digiti, dadakkilaban banag ti panagbiag ko. Kat i-encourage ka, ag-devotion ka di kita pa ikabsat, number 1, di kita, nagbisbisita ka, ti may isang adamagan nyo, ag-devotion ka di, at the daily bread mo. Because, mamin dalang nga daras nga makangag ti preaching every week. Kat daily devotion, dakil nga mangtud kadakwa da iti kaslang momentum ti spiritual life da everyday. O, detat may isa kakabsat. So kung nakini Edward D. Calman, damagam no, the daily bread da. No, awan daily bread da, ikkan tayo. Kasi dakil abanag, deta pa nag-devotion iti binigat. O, de kita kakabsat, basic. Di ngamin? Oh, ti preaching ko jelawag iti bigat ket the basics in facing COVID-19. Abang kapsat, sometimes life may become complicated and sometimes unreasonable. The only way to face anything in life is just dwell on the basics. Basics lang kakapsat. Oh, illustration. Iti grade 1 tayo, pinagbilang da tayo numano nga pato, ket inanseram numano di jay. Mano nga kayo inanseram. That is addition. Idi nag grade 6 ka pinag-project da ka, dete chessboard. Yan ti cardboard nga, integers, algebra. Idi ko nag-high school kag sulbar kan, x plus y, parenthesis, x, 3x divided by 2, close parenthesis. Komplikadon kakabsat, but how do you solve the equation? Basics. With or without COVID-19, things may come to worse or things may get better. Just dwell on the basics. Don't get swayed from the basics. Because di iti basic isuda kakabsat, iti makatulong ken ka nga mangsulbar ti uray anya nga parikot mo ti panagbiag. Klaro? Oh, very clear. So nga yung kagbisita, basic ta Matthew 6:33. Basic deta Romans 8:28. Basic ta Jeremiah 33:3 about prayer. Basic deta pa nang ibagam nga ag-devotion ka binigat. Because digitoy iti dakkel nga makatulong kadakwada nga mangsaranget iti amin nga sangwenda iti panagbiag. So, you have a word to say. Da mabalintayon nga iburay kan i-share kakabsat. Amen po ba? Now, pray for the right word to say. Anapay iti ibagam. Appreciate the work of grace in his life. Ni Barnabas, nagbisita di Antioch, di Acts 11:23, kita antay man labit kakabsat. Oray, dito number 3 tayo lang, agpatingga, ti adal tayo itang amalem, umanay dito yan. Acts chapter 11, verse number 23. Okay? Basag ti Ilocano kakabsat, Acts chapter 11, verse number 23. Verse 22, ket dagitoy adamdamag ket naamuan ti iglesia di Jerusalem, ket inbaunda ni Bernabe, tapno mapan kumauray ti kaska dayuna ijay Antioquia. Adayo. Isu nga idi nakagteng, ket nakita na ti parabor ti Diyos. Meaning, agigro digiti Christians. Makitam latta kakabsat ti panangayat dati sa utiapo. Ti regtada iti ministry, ti panagigimong. Nakita na kakabsat, nagrag-o, ket binagbagaan na idaamin. So, bayat iti pinangbagbaga na kadakwada, at dadtuyan, DJ ko na nga kakabsat. What a blessing, makitak man deti ragsakyo iti sa utiapo, kan digidi mo na nga nangaganyo, kat hanyo gayam na lipatan kakabsat ko na. Kalakad jay, inapresyar na. So, in general sense, one way to encourage people is appreciation. Acknowledge them. You affirm. Acknowledge them, DJ, makitam kakabsat nga
Gapuanan, ti parabor ti Apo ti biyag na. Oh, praise God, sister ah. Blessing man ta makita nga nakapaldakan. Oh. Dayjay kakabsat, urihan mo yung bagbaga nga, dapat kang kanayon. Automatic lataking kwa na di jayon. Nga na-acknowledge mo nga dayjay pinagpalda na, gapuanan ti sao ken parabor ti Apo. Ket kunan to ti Holy Spirit ken kwa na, dapat hala nga Dominggo nga agpaldakan, every day. Oh, amen ba? Oh. So, acknowledge some day nga bana. Uy, praise God, brother. Napintas man dito pukis mo. Talagang no pang bisikleta kat naka-aerodynamics ka. At awan makasagabal nga angin. Awan makasagabal ka dito angin. Talagang true and true ta angin. O, di ba? At nagpapukisan at dati kat atidog buok na, bangbanger, ngam itatagat nagpagupit, nagmukhang disente na talaga. Kat kunam, what a blessing, brother. Nagmayat man dito napanunutam. Kat praise God for that. Oh, amen ba mga kapatid? Encouragement. Haan lang nga dito, makita tayo DJ, pakatubngaran na, pasat na amin DJ, ngem kitaan tayo DJ, gapuanan ti parabor iti Apo ken kuana. Glalalo no, makitam kat kasla kumaiso nga maragragsagan nga mga acknowledge kini ti turehan nga dete padakkelek ti ulo na ta siyempre hana dumakkelan niya. Amen. Nga maragsakan man ta i-demand ket talagang hamutakan chaw dede ngem encouragement. Imay nakimens meeting ang kakabsat. Ket addanto man no bigat detan uray kitaan nyo. Lubos ti Apo. No na ilubungan kat uray pustaan tayo kunada. Ha? Ngam by the grace of God, adanto man tong bigat detan. Kat baka adanto pa'y sabali nga encourage na nga umay maki-men's meeting. Amen? So, Tita Jane ha, idadangam nga kanayon ti pagdigos na no sumangpudin ti malam tapno makaumay maki-men's prayer meeting. Oh, amen? But encourage. Appreciate the work of grace. Oh, at dada makita dito nga digitin nyo believers tayo kat. Oh, the brother Randy, sipod pa idi narugyan dati Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, kat awon pa absent yung Brad. Ha? Tuloy-tuloy. Oh, maragsakan ni Tito Manny at nabayagmot nga, binisbisita mi da Tito. Oh, tilang hanapin na sungbatan ti kararag tayo, brother Randy, kat ni father-in-law. Tumaminsan kat isa kay munto kami, di ko tsemon, tapno ko galutam. Ha? No, I'm just, kung kunak lang di dyan. Okay? So, appreciate the work of grace. Amen? Oh, no kunana imasidag king kagat kunana, brother, ana dati missions. Uy, Brad, praise God, makabendisyon man deta nga sa ludsud mo. Ha? Hanlang ata missions, ti ibaking ka, pati first fruit, Brad. Di ba? Sagadsada mo na ta, nagsaludsud lang nga rudan kakabsat, di ka pala tuloy-tuloy yan, amen? I-explain ko pa iti meaning ta total na, Brad. Okay? Appreciate the work of grace. You see? Oh. Pangatlo kakabsat, use testimonies to cheer him up. Use testimonies to cheer him up. Amom, nabilbileg nga no duma kakabsat, mas napigpig sa ti pool uno persona, DJ testimonyo. Nga kunam kat, grabe oh. Nagimbag talaga ti Apo sa lagag peso edi kunana ti cheerful giving si ka. Oh, kunana di panunot na kat kas jay kumamot iti mapadasak ti pamatik kunana. Testimony. Iso nga brethren, let us continue to recollect and recall our answered prayers, the miracles of God in our lives. Kat digito iti intayo ipaduyak-yak. Tapno isu kakabsat iti maka-encourage, maka-inspirar kadakwada. Amen? Kat by the grace of God, digiti pa awisak nga agpre-preach, especially ti young people. Kat anati challenge ko kadakwada kakabsat, malaksit ka DJ. Panangi-preach ko, DJ outline ko ti Word of God. Kat every time I would end the conference, and I would extend invitation, testimony akno ka. I got saved at a very young age, baptized at a very young age, started ministering, soul winning, very young age.
grade 4 agdadrive idin nga mapanagsundo iti ubing. Ket I started the ministry at a very young age. I went to Bible college, I was 14 years old. I became a pastor at the age of 15. DJ ti bagbagak i-share kakabsat, DJ gapuanan ti parabor ti Apo di testimony. And then I would tell them, you are not too young to serve God. Hamo ibaga nga ay ubingak pa, enjoy pelang ti pleasure hanabaling agserbiak ti Apo to no na enjoy kot kay kayat ko no. If I look back kunak, I was 14 years old when I started the ministry. Kat awang pagbabawyak nga nangitid ti biyag ko iti Apo. Kat uray ibaga ti Apo nga ulitek manen. Alak nagsayaat nga ulitek lat nga kasjelat at pakasaritaan na nga nasapaak nga nagserbi iti Apo. So DJ ti inspire ko no nga testimony kakabsat. Kat by the grace of God, adadamot dagiti mablesan. Maragsakan nagta dadati nag-speak ak tinaminsan kat ko na Pastor, praise the Lord. Gusto lang naming malaman mo. Noong ganitong year, nag-preach ka sa amin ng camp. Nag-surrender ako ng buhay, nag-Bible school ngayon, nag-mission na po ako. Oh, nagsaya adang kakabsat. Na-challenge kami ka DJ testimonyo. Oh, recently, the pastor kakabsat nga, DJ anak nagat kwa, pastoran. Pastoran. Oh, ni Pastor Pagirigan. Jay Tumawini. Di may isang anak na isun iti pastor ijay church. Kasi the pastor Pagirigan nag-start dati work di Canada. Kat di may isang anak na nag-start pa iti mission. Kat po, pastor maragsakan nakman. Kat kunana, dakkel ti influensyam iti biag di iti anak mi. They were still young. Idi kakabsat kat awisan da kang mapanag-preach manut tawong ko, idi kat 20, 21 sa tawong ko, idi mapanag-preach ti anniversary, dagat ububing di iti anak na idi. Kas lang ikarkarit na kadakwada nga kasta kumamot, deta ti makita yung tugot. Suruto nyo ti panagserbi ti Apo. So praise God. Di ba? Dakkel ti influence mo ti biag di iti anak mi ko na nagat madaydayaw iti Apo. Testimony. Use your testimony to encourage people. Okay? So sampay kuma kakabsat itang alawas, agubog ti adong encouragement kada tayo nga sangapada. And all of God's people say, Amen and amen.